Pacifičkog oceana, kajakarimo na Aljasci, na jugu Kena i poluotoka. Trenutno smo kajakarimo oko jednog otoka koji se zove Yukon. Nazvan je po parnom brodu SS Yukon koji je potonuo negdje u ovom velikom zaljevu. Evo tamo negdje, kod onog otočića, smo danas vidjeli kita i jako sam sretan. Na ovim stenama isto nekoliko surih orlova. Snimio sam kita, nisam uspio, ali hvatam inspiracije. Evo jedna za velikutaš. I da, krenuli smo na avanturu iz mjesta koje se zove Homer Spit. Znate otkud rima. Kita u Homer Spita, vidio sam kak se rita. Kita u Homer Spita, nemoj me ništa pita. Kita u Homer Spita, on jako ful se rita. Kita u Homer Spita, nemoj me ništa pita. Pozdrav iz predivne Aljaske. Say hi, Croatia. Oh yeah. Woo. Evo, s ovim završavam priču.